Ano nga? Oops, hold up to. Taas ang kamay. Kung nagkikilos ng masama. Terror mo ti kwartam. Da? Kapatoy, hold up. Hold up? Ayun na, pwede kan sa maglislisin. Hold up the round. Agure ka, garo. Oh. Taag. Kwarta terror mo Baka tileruror mo tao. Kwarta. Ang laki awan mo ti kwarta. Manati hold upan. Dapat lumagmag na kayo dito. Yan da kwarta yaw. Hintay, manati hold upan. Ay na, baw. Buray 5,000 lang. 5,000? Well, 5,000. Ako, nagtungang ka mo ag-hold upan. Ag-hold up ka, 5,000? Nakatungtungang ka mo, tan. Kaya ako dapat nag-hold up kayo. 500,000, 1 million, 2 million. Kasday, hanga 5,000. Tungang. Ay na, pagre ka, tani awan tikas ko. Oh, talaga tikas ko. Dadi kas mo? Gcash? Wan. Kawan na. Ignorante ka mo, tan, ag-hold up. Dapat, no, ag-hold up ka, at dati Gcash mo. Talo awan tikas ni hold up. Ag-Gcash latan. Ay na, apo, tungang ka nga talaga. Kasi po lang sa mo ti training. Kanya. Ina, apo. Gure ka, tatawagak nila kay ikaw. Tawagan mangitulod lang kwarta Ay no. Hello, Lakay. Oh. Ay na, apo, Lakay. Kit no, at dati ag-hold up kanyak dito. Ikanto ka, ag-hold up ka no ti 5,000. So nga mangirwar ka man ti 500,000 tayo managtoy. 500,000? Kawan, ina, apo. Hold up ka 5,000. 500,000 at dati kami kanto. Sige, sige. Urayin ka to sige. Guri ka lang. Ibabang man kayo ta. Ay na, apo. 500,000 talaga? Amo mon ti pang-hold apa mon kanya. Dito ilata, dito ya ka agur-ure kinila kay ko. Nabigat to manan Mano ito hold up no bigat? Ibagamon, ta no maka-withdraw ak nga nasapsapa. Oops! Ilocano Tagalog. Ilocano latan. Yatom tayo ma'am. Natop. Hold up dato. Irwar mo aming nga kwartam. Oops! Kunak na ingatom tayo ma'am ka! Irwar mo aming nga kwartam. Ingatom tayo ma'am! Irwar mo aming nga kwartam. Ingatom tayo ma'am! Kunak ka! Kulit nga! Ay na ba? Irwar mo aming nga kwartam. Ingatom tayo ma'am! Ay na napakukulit. Aming nga kwartam. Irwar mo. Ingatom tayo ma'am! Ano ba nga talaga? Nakagulgulo ka. Ang kanalaw awatan. Ingatom tayo, ma'am. Iruan mo ito kwartam. Ingatom tayo, ma'am. Iruan mo ito kwartam. Ay na, apo. Di ka nga maawatan. Kasapunan pa iti training. Gita ka man lang ilan.